Enyumre no nsia bogana de shimama mamuni na dwuma makwaba. De ba Ahenkan 93.3 FM so braso. Eyensema do esi o mamuni esi adwa na nwumre yi. Ye de ba basum se enyumre no nsia akan kase. Ensema de ba de doso pan dodo na nazisi. Na de betie bi ene se aba betoja se osuani bi a won to so school mu no. O ba benya tablet baako. Ebusia ka no foria tanso ababie mu na obaya no okura ne nsam ade bi ade ba asam ade ba ade ne okura no kasebo mu chenwaso onumnyafo kenofura takro ya no ura atik Mohammed se ono enva oni ade kuta no so kuta wiase o so kuta wiase scan now se den yo on enva no ho ne dia ne se onumnyafo kenofura ta omfra bemu no adongo so say ade se MPP amanyo ko na narodan kwa kufu ado ko pejuju ade kwaya abrofo no mbeye investment na se pass o mani kan de hen na bayire insight de oboka tani semufo pani dia baba tudwa se ewiase fanani na Ghana ene omanya ye kranto supa na ye tosu baako miensa ani dis amanyo ko no ade da wa mo bakwa akoto aba ayi presidential candidate ani aya parliamentary candidate so wo di date no aba na ewo haya wei anya fufu bi na nwure yesi adwade baba sumu se enwure nonsia akan kase enwumoko bi ada roma ena efa kase ho ka Bimpoma Plaza Hotel B Plaza Hotel Ochiman Development Association enafi Jubilee Hospital su krayemu Ahenkan 93.3 FM ya wasembi ka kirewo enu tibire safatemu o ye depepa enumre Kasiebo ni twa no frede ewa be fontenta Kasiebo de su YouTube eni Facebook ya no wasearch o Ahenkan 93.3 FM no ya capital letters suduru ho a wadwencho de go back en kan dia ma dwencha kro no a 0594 8410440 594 the back in Ghana kono ede amount and enumere information centers be radio no na to apetimu Ahenkan for ye me efia amprofowa mene kwaku anin kusi buadum afin nsem ni nkyeremu anin fitiase eni wati wasum ababe toja se Ghana osiani bia ojene ntete won to so school mu free SHS ya na secondary school bia se yankwankwa dia na aban de wom de ababe toja se osiani bia ababe nya tablet baako tablet na bia mama bia tifie ni madekro ai se mobile phone ya bi na so no esopa so kakra tekutawa ohun nyama ni ye kama na de ya de so ho ye harepa na ababe toja se osiani bia wo ento school SHS no ebenya tablet baako afimu onipo de asemi tudwa ayo mampani abedieche doctor Alhaji Mahmoud Bawumia na de asemi tudwa se esuafo mu na matede esansa ban no eni abre pa se obeso obo na mo masua ene modesua no ekonkan pa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kasa na ocheche mu se sa adwumadi a wo mo babedi a wo mbema osuani bia tablet baako no eye game changing development na se wo be sesa nwomam kura na mampuntuo abase tam osebo taye teche ni say we no beboa amasuafo no anya kande ne ade biara wo betumi de asuade abribia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ede sasem de we atudwa wa abra okopiem ewa University of Ghana Legon nanu andra da January bosome ne da etosu dunsu na dwumadie bi koso no ma eye new year in school ena za dwumadie ase Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ede sasem de we akotudwa no mampani abede Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia BMW ekasa no to ne nsam so say sa la yi tableta wọ́n de be mo osuani bia benya baako no o se eka digitalization agenda no ho enu nti chinchina wo se baso na ba nso beboa pa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia to as say sa tablet no ye osuani na safi won saka de se wama enya de kwakodi nsamoni bi ontumi fa nko chate onfa nko ye wei onfa nko ye wei dabi nemum tablet no enwem egusu aye textbooks ya mko school ma mko nkamu bia mko ngano enno maye na abefo de gu tablet no so krenkren to kran say tam enu nti subject bia de woso he ofa GK de woso econs de woso ayi geography de woso subject bia wo maye ne kama
kren to kran wom de ni na agu tablet no so ntia no ansa ofa tablet o kwan I'm going to learn nyafi na akwakofa bag twetwere bi e de abo achi aso books agum da bi eno ansa wa charge tablet no afa tablet akuta ne kama tse de dikosia so ma ho na akwakopa ba bi atena din no abiem no akoboso mikosia geography na ne mama osa maths na mama osa english na mama osa nti o se tablet wom de be masuafo wo entoso school mu no saa ena wom de beguso enya no nko o se yi textbooks ni gu nchen ya wom asanso aye past questions bebre e de gu tablet no so eni nti ache bia wa akoda no wa chede anase wo de na esuman anase se bi beye bi ena ampeso besua de na sanya saa pa de a ukuta tablet ya de opeso ye bia no ubetumi aye adesua bia no ubetumi asua Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia to aso say womo sanso de adwentene ntoto agu akwan ma womo ba ba ye free internet accessibility e want to aso school any school pon do ni namu sade bia beboa adekire ene adesua osan to ne nsam so ka biem say enompo de internet ne de ne de womo frase kura e de contract no de dikan ama obi a ono frase kura ye wifi installation ni bi e wo secondary schools any tertiary schools no ya enche bia wom guso wom bewie. We've implemented free Wi-Fi in our senior high schools, and one of the things that I'm very excited for this year, the Minister of Education has told me that we are on course this year to provide all high school students in Ghana with tablets which are loaded with textbooks on them for their studies. That is very, very a game-changing development, if you call it. And so we will have past questions and all of that preloaded on these tablets that will be distributed to all. And I pray that it will pass this year. But they are fully on course to do that. Another Onipa mutini ni aye Ghana nina the first gentleman na bedi echire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena de sanse woni na tu dwase afimu osuani bia wo entwaso school SHS no obenya tablet baako tablet ne de ya wo Ghana ha ne bia na se abrafo de measure some bekra sikaba na mo de kra na se ni answer ni friend beto bo no na teacher for laptop no e afi we yanso na se otumi so mabo mo pa teacher for no mpo mutia one teacher one laptop ni sika no kro munya anya mo de eno ma na wo se me sa akwa ma wo laptop tablet tablet nso ne boarding o ba mo mi anka na o pede no papa ne boarding pa wiase be ne na fi anka kreti o de manu asuafo a ewo SHS mu the whole Ghana nya nkwada okreto o sa fe na bi nso be ko wo mo do so nya nipa atoa o de menhwe nipa do nanti wuso be mo akwada bi tablet baako na o de kwaye den past questions gusu dada ena textbooks ni na so gum cham I don't need some betumi ayo enye se me che ba bi edru ni enye tablet asem o ya bre so we no say ne digitalization on so the sergeant na bada osu we na kan digital no say o dey to corruption ase enkwada omugu we textbook kura no o ma wufu anya scan tobi ti mo provide o textbook na anu amuso mato pasco mom enu akwa parliament ma provide free pasco enti fine mato pass questions amom e ba ne say na ayi tablet nso case bem o de enhwe raw figure bi a menya wanum say asuafo wo SHS for no the whole Ghana woman nam 375,000 to the say bin su ba be kan ti nye ni packet wo as to adwim we dey to adwim asem na papa na ka no ayo to adwim asem tablet ba nya ye hye ho bokra ye nye na de eba okay say bia no na esro contract no nipo sa contract na shene nsa kusi jai omudi ayi bi nso ba mo say student bia one laptop one student sa eno so anu kwa de mahama time Ghana man pendida da mahama time eno nso say ya hunu laptop be hu na kura teachers for no
tutors for na use to papa ben na buy ada na intempen for mu de adwen di agro Ghana hasa wan ka sa adwuma ne ade ahya won sa sai chi dollar ni gira ho no sisi dollar ana ahuru afiri mu pocket mu odi ahurusie eno na ye hia se efom go a se teacher ni no ale ka ne say maame no de ne ba ko free SHS no se bibia koyie ma no ene okoto ade aye ton oton ade aye to ono so eyi sika koto ade ane boofo a obenya sika ato ne wo kan bia ma ne ba no obenya bi ato ama no but ne maame no ono kwa akoto ade esi ne tia pampam akoto no kwa onya atofo yasifu oboa yeden hwan obeba wonya hwe no obetra fie wo se me kwa akoto ohiani wa aba ono wonu onim hwe wo se me kwa akoto aduane kura gare kura wo ko school kura ya mani bi wo se me kwa akoto tablet ama no ye kan SHS fu aduane ho kura mpo eden ama wo mo anamboa se school bi kura de omo ankasa yefu ama ombi school ya baka ma mabuaburu no ama ni jiaba de omode bo aban ko so munim se mu ayeden ti obi anim sa de no na wo sa beka ayi hwan tablet asemia sa bo mageten enti enya ina afoma o mana ensama kekan monye dada no pude wa ya wia na wo ka foforo we de monye dada no wo san ye yegum yesi we na wo ye ye tui oho bon na za ditagum say be oho bon na san yi mfamagum anti o ba je say Dr. Baumian me seven enja busia asemda na aba no afi we asemda bia we we ya sebdo kusi asemda shimema bi wan asika enti afi esiafo a SS form wo the whole Ghana obia benya laptop tablet baako laptop akmenum tablet baako tablet when you tablet okay if you want say tablet ne bo onye de ntse laptop hey when say tablet bo onye de kusi ba laptop bo de ntse tablet ne ti say kom de nipa no awokoto laptop tablet na my kom de no na say teacher phone so a teacher phone de mpo aba wunim say mai okay we but I teacher say hanse wo ma motumi asua de wo ma de sua ne na I simple nti we no for tablet na I want to learn a Venn diagram no across no acro page pack instead of we be textbooks read wo ma ni na kama textbook no de esi ehun ya to mo koto pasco na ya mo toje de enti pasco ni na se we ni bade a ni na be ya dru baby height bi ya dru baby no abrabo no bo a wo kare hu hwe baby a wadru ena wo de sa nyoma we broni na so wo ye de a fine wo wutu we nkwada akra baby omo ti ko school kra awowo ka omo she wura mutu omo nya aduane ni enyoma kra ese omo use wo school mo kra ban fa ma na wo se me kwa akoma no ayi aka ne say tablet okay on say de bia ya ebo mo so bo se ntom kwa broche mu hu de ekoso te bia de ekoso abroche mbi o de ba nya we ni eka enye we ni eka kuzi one student one tablet akomodew pa na wo hia aduane adi na wo no obi akofa tade abre se jeshe we yama Ghana fomrem me pacho se uti a Dr. Baumian de abetu dwa se aso ehwe o masua so yina sutresa afi wo mo ye ntotoye osuani bi owo SHS ebenya tablet baako wadwen kyere ne sen o de ana o se ye laptop no na wa be matade ye se meshe emma ye batimi de me hu ni se we ba kra se student yo ana ye be school na na be kipa mo emba ade na enyi be emma ba bia na zo de onye gidi se be ba ade na mba teacher for no mpo eso mo kwa digital sa na nkra na kwa digital wo mo ko enti uzu ni say one student one tablet Dr. Baumian na ese ti uzu ni say for adwen kire bra BMW 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp udem BMW Baumian mass withdraw if you na 4 minutes sentence yan kwaya nim
Ewa Kasiebo no emuna ba mi anya sanchane no ne tie soafo wono ene shosi kasam so eye wura kuntun kunuku ken oforiata wono so to bi gumu asese domestic debt exchange program no enya de se betimi ayi na free ho yentimi enyi ni free ho no emenye ye enu nti no wosre pa te se me maami awo me maami akua wawo me ni yesi obi ane ne maami begina ho no na yesem chenchena je afia bofo anko de mengo gina maami nche na de benti moye me sa de ne enye ye woye me de megina maami nche esa so no ene wo me enu nti no wo ka kire Ghana fo nyina se ba bia yakwa akoduro no ehia domestic debt exchange program awo ya brabom yentimi ensa ne ho nkobopo aise kokromoti no enti wo ka kire Ghana fo nyina se so bia beti ase a ene wonte ase ntem na abusua de ente papa ekasa ne sei sa debt exchange program no e de asem bebre no na ba man ti aseman Ghana mu wo bia asem a wo ka nyina so no de wono wanya ne sika kakra no de ama ban sa ban emfanya adwuma no no so nya ntaku kapre pondu bi mfiri so aban no atunanum to se sa ne debt exchange program no de banti se ochina na kamedi sika no ma wa me batwum akọ ochina na awotwe eno krampo de anya hyi wose sika ketenkete na ba wo no so no afa ama no no wase wo modwere ho amoso mo ntia se so mo ye bond holders na aban no ene wo mu edi sa akotoma me short agro boni we de nya de so mapre na anu mu ana owura kuntun kunuku oforiata edi ababetu dwa so no ena hwe Ghana sika samso enti wo kasa ma Ghana fuentie wo so wo sra papa baby akwa koduro no ye hia sa debt exchange program nti wo sra se bond holders no wo mu benya komatoye mu na wonom ate ase se Ghana baby akwa koduro no gina pan akwa koduro no ehu wo so ase ese a ekeka etu ayade to enchance dan so se ne be ya ese ne betimi afifi biem anu nti wo so sra papa se Ghana fo ante ase titru ani bond holders no wo bia nhwe ante ase se ne be ya enuoma betimi akoso pro woto ne nsam so bia no wo che se ewom se kwofo bebre se some bond holders no aban ani wo ma ani kita ho pi enu nti wo so wo ma gya tum se wo mo ba behwe na enuoma papa akoso nkitahudie mapa akoso ahwe se bond holders ne beti ase na bibibia akoso toten wo se ensem bi fiafia ho ebata ho se na ban sise kwofo bia ka no hu kusu enu nti no wo mu kwankunyasie no mo tena se enu tena na no ada wo mkwata so matwemu no etitwe o matwemu no eyen nkitahudie no mo ba bedie bond holders wo mo kwa pension wo mo ni wo mo nyina ba betna se asinkunya ahwe se debt exchange program no se hianti no ehun kitahudie no ebetimi akoso toten eye Ghana photosanfo ken ofori kuntunkuru ata what one in some so and watch them was I get them more say baby I didn't quack no I tactically tight and unti one more and financial institutions I would draw sika crabia would draw one more sika someone woman ho and some can woman now kunyasie ya wama to address some so near barbecue bachirumu na enkita hudie no awuramu ye sanya be ya bond holders no batiasie na bibibia akoso toten enti se bibibia bomuyu na bibibia wiemu dia Ghana IMF na yesi yakopɛ sika omo no afei atimi awiemu edie. I think what are we saying? We are saying that we have a situation where debt exchange is necessary. We have a situation where we have come out of certain formulations and we have gone ahead to discuss with the financial institutions a way to mitigate that. I think we've done that successfully. In the same way we sat with the union pensions, and I think we are making great progress in what we do for them. In the same way in which we are looking at individual bondholders to see how we can tweak this. Would
we lose a bit of what we have? I think all of us are going to, but we have to make sure that what we eventually come up with creates a sustainability. For example, a zero coupon for 2023, that has to change. So we'll look at that. And those are the modifications which then recognizes the need for fixed income for certain classes of our citizens that we intend to do. Their livelihoods must be protected as much as we can, and make sure that we also have a nation as a community that is also strong and robust for the future, and we'll do it successfully. Ghana for home bedroom amunti was reserved Ngunyasi asem. Nipa wuti ninkai aya Ghana for to some for a sick asem yinada. Nina won san kayada na bem esinisi. Owura Ken kunturun kuruku. Medibiaka ho ofori ata. Onumnyafo Ken ofurata wasem ye nam so. Ama kane twatwafo panyinima People's National Convention etwanitia FNPNC amanyoko woma chanso de eyekube na kube no udi omo agrom se menka ncho se udi agro bi betia botrim enu so anya mema kube o ema kube pante bowa atikum adimpu nka bi na party tira se openino akase eyowura Atik Mohammed owura Atik Mohammed say owura kenofurata omampani na nado dangwa kufu ado kana afie atwa mu se o IMF sikasemu nti omanfo nya botre wati frana mo frɛ pa se onimnyafo kenofurata enresign anasa nanado enyini mfiri onom no wate pa na oso manfo nya botre kakra na osi abotre ne anya yasia vufrum azie hu hwe ya ntehwe empenfo so kasem bi se kwasi ada beda efimi mindanajo na nso de ya ntehwe ade bibia akoyo enu nti owura Atik Mohammed se onu de osisu biem se ewo so onimnyafo kenofurata efiri adwaso esan se ne dwuma ensani enti osro mampani nanado dango gufado se enmanim yei se de otintesi otu fom no eni kwanzo de ntekama fabim enu nti ondi ne bohye so owura Atik san to ne sam so eka biem se onu no otumi mpa sampa onimnyafo kenofurata wa bre papa enu nti osoko esan se nipe otu on mbo a na nani twontwom so saa chese nature nso de untumi ni nature nsi akan ezanze eho odin papa otonom na nani adwundwum so saa otonku nti ose ohwe na pom din ankasa ne obade anim die mu a utumi so nimnyafo kenofurata wa bre panto mampani emane nkwatenase na onjuna home owura Atik Mohammed santo ne nsam so se oman ye de kadodo esanse ye bobosia dodo enu ntama ye kana ye bebre yentumi ntwa no gidi se na nado dangwa kufado epam kenofurata Ghana for ebenya gidi e wona ban mu. Finance Minister wabeyi ubeyi bi wambe ni nyina. It is time you took a leave. Kona koji wa home. Na nipa fufuro bi so embra. And my understanding is when the call for his head was made, no explanation I demand and say, oh, he has a budget to present, he has a negotiation to deal with. Says here anyame adom, we've had staff level approval. Budget issue you are presenting. Into what else is happening? Dear Naka. Anti kana abayinde no ontimi nkaso ontua nemom there has to be an arrangement metua but mihu na achiri kakra kwan ya me pese me fa so di tua nie na omati ase aban hu achiri no and admit look there's this hypocrisy of pretending say oh all is well nemom Ukraine Russia yenja sade no aban hu achiri no because of certain decisions we took already our debt was rising. Ahenkan FM Adeshima ma nipa mutini ni ayakane twatwofo panyini Hema People's National Convention PNC amanyoku a wo ma hyansude eyekube udi agro beto pempem tim owura Atik Mohammed Ebusua enumedonsia kan Kasiebo ne egusu agya kenkan yi ni one by one ede ama wono na yatoaso o enanu ada His Excellency na nado dankwa kufuado wo hyanto abo ase nanu dwo enu wa sha ase ya ka kire wa fidie so ase na nado watu kwanzi aka sei woni Ghana ha ai na nto abo no a wo ko ye no amafoforo so na ja wo ma chi mu twe nsa ekoba na baby a wo sha ase afiri ye eye Arab ho ye se abodiabe ho no akwa eka ne sei awese wo sere me won't be that me can meti almost my friend say Efia Abudiabe Efia Abudiabe Enti na do me koka almost Abu Dhabi o se
the money abu diabe. Ain't in another down Kufuado, wo PM one of my chasanya some Katuano Abrofui, educated Foniana, and graphic a hoodro brenoir, and a capture chest and another. Wo shemu eja ye twatwamfoni na asem wo kan ye ne se wo sra brofo so omonba Ghana ha no be ye investment na wo hwe abibrema to ha se ya omanti aseman Ghana ene oman a ewo West Africa ha se ya ji abosu ko ba ene oban investment wo du sika beje dwumadi bi mu ha se ya wo tu hungu ye ntene e wo koton Ghana wa ton Ghana fe edware Ghana atna no polish ahye ne moku ha he kronchia ene wan mani kiki ahye ene chese wadwale no de GTP ento papa bi alanchira mate GTP ni bi wode apamatade adwudwa Ghana style ene wa ton fefefe abrofo so de mo pe African wear pa etiane ne dware ama Ghana ni ahye na atade fefefe sa na abrofo no ebrinki o mani so say yams woo Ghana okay we will come there. We will come na shake them, not shake cabrofo, and another subony trinko say ya. Now what can we any at ye? Mnasaba Jania, what you have the mother shall one more Gatanga Centra. Ayo ni monyam for Isaac Adongo. Was say, another danko for the sen no, and or yakoton Ghana. Now one for baby, so one for baby party our bois. And some koke kaya na nya de sebetimi aton Ghana mo bi atobi esa se Ghana fo no anka se omodi am Ghana mpo no Ghana nya o makono biem enti aba ne sen na broni otini ba bi no Ghana ba na kodo na wa ba beto enti waso ande wo ka che his excellence na nado dan kwa kufuado se no gokpo wo ho antwa wo ho ene ensuo ne de akese wo ba ye pontem ho a ensuo ne soso me pese bebo bidin abosoma akese ti gale ti bonkoso wo mu nyina ho no mu a ewetimi akoda wa mo akwasena na maba na asoriyo na eja wo kansam a so se nya sa pa dia say his excellence na nado dan kwaku fadu amfa juju amfamu a sekasa no atras ya de convince kwasi broni die enye ye esansa Ghana sikasam no agensrepe atetia pansam se kontebe enti okache na nado dan kwaku fadu ane ne mpanifo so munko juju no gopo de ase start a eja digidi etimi sesan wadwen ya so wo pro ba bi na so wampene a fane ko no gopo enu nti okache na nado dan kwaku fadu se so person convince abrofo ne padia agese no gopo na nya sa pa na ni kan padia ne oboa wo to ne sam so bia no wo chem se jadam e wo Ghana ha ya that exchange program ehun sama ya buburu ja Ghana fo so wo monte ase bond holders ne so wo monte ase da na o sisa eja we kakrakai bonfire yi eda Ghana ha no mo ehye bababa eba ne sen wa kasa wo to atentenwuro etua to so mi ko hurija said ye benti into a catch and another danko gufado say adwuma no wo form ho say won bra be ye adwuma won ma eye investors gidie ene akono bi enwura wo mo na agyamu ntumi fa sika mbehye dwumadie bi mo Ghana na mo mugu Ghana hampuro mo ye adwuma no ene ye see debt exchange program bi eba wo mu sika so mfa so kra no wo mu nya eso ababiem wo mu nya ntindi biem agisa ahia 2030 o se 20 enti no his excellence na nado kwaku fado ebon homoden na wo hwe no ototo nyoma ye wo Ghana ha se ya enu mo beboa e ma twetwe abrofo no aba enti se wanya ne homework ye pa no se wode nano e na esele Ghana ton Ghana dia e na obere ne dokonka owura Isaac Adongo wo church din se no se say eni pipi amanyo kono mashada e de sa domestic debt exchange program no ehunu na Ghana fo se no mo blackmail Ghana fo edwadifo bo mo musika da bange yo mo dia ma aban so onfanya adwuma e no ma hyeda e na se mo anya e ne musika na ebe ni sei wo se ni nyina yensam a ensamfra enti won dia wo sra aban ya oteso se won hwe na Ghana fo na mo anka sample eye investors no womunya gidie waban ni mu ne saya so betwe abrofo na ba se yano saadia ye se kasa tenten entoponko ene ye se wode wano so edon wira ebi enwo nti wo so wosre mo kasa no adoso omunye action. What we have agreed you should do with the money to tell the company so you can pay me back my 30 billion is realized. I'm afraid that if I gave you $3 billion
and I have seen this humongous hole that you are sitting on, my $3 billion will get lost in that hole. That is where we are. If this is not juju that will send me to go and deliver that 2 million to Kenoforiata and collect 100,000 from Kenoforiata without interest, tell me what will make anybody in his right senses. So you can keep postponing and postponing and postponing, but as long as it is voluntary, some may even be willing to just tear it off themselves, because no reasonable man will do that. And you keep saying that it is voluntary. But first of all, they are blackmailing these investors with fear mongering. And then two, if you go to court, you won't win, because if the court gives judgment, Ghana is like a man of straw. He cannot pay. Is that what our sovereign is now? That Ghana is now a sovereign of straw who you don't take to court because he doesn't have kobo. Nipa wutini nkai ayamra sebedwani a wojram de madesha won moboga Tanga Central. Onimonyamfo Isaac Adongoti ose juju. Nana ayamudeshe His Excellency Nana Didanko na mejina hai. Eyo. Mwamu ni msadi ya umai eko nananom diya muhyo petita kremu diya koni na. Nana kasa. Noti diya mine mpenu fafa juinse jujun sudi ya nimsemu ni myepa. Yo, nana kaso. Noti ya ye Sheikh Aremi ya Abdullahi. Onu se mpese muchim na jwe mame. Yo. Isanzo ko Dubai abonjiso usikava. Yo. Noti serbi obeba Ghana disika pudu hababe shenyume mbako. Yo. Noti nana imenati siya ni mikuta ponchi mienu. Ujambako ene kutremiensa. Yo. Nana mwe na mudi jumana mame. Nana chiame wasumwa. Anti say ozi nyano. Okay, nti o chese sadia ya Ghana fo bi ko abosom so. Ene miamia odro ko gidudu. For guests ne de ka uchima manfo adwen no. Nana do nko enkofo so. Enko chima brofo ni bi adwen. Ila ayela. Sheikh Fonso do muoska. Pa, tu do anu ko fa no sa na eden. Ti o se enchimo madwen anya fast. So wo to anya adwuma papa bia wa hanom a enu ti dada na manaba. In text to the first sunsum wiase. One never go. You see? I see. I was na kase die. Omanfo adwenkyere nsupa na we dia to Ghana fo a mo na mbekere say ye ananye na mo adwenkyere na guo no 0594 841044. Managing editor ma Insight newspaper de obokratai owura kwasi prat akasa na ensemo papie humaguo no abusua so ani esewaso enso kachire mepa Churchman Development Association semenkancho say bra na yenya baako akomako kwankoro eye Methodist asoriko no enchia bi wonvimvi mandemu na se yenkamom na yensum nyame ne yenya dwuma na ebesi ye enu nti Churchman Development Association se ne bochai nan se bra na yenya baako na yenjeti ntowa sempoa ene taku nketenkete yenkamom na montoa ne yemfa nya dwuma enu nti oso wo ba ubetia 10 cities ene registration wa register you no bosumi bianso ubetia 10 Ghana cities Brian KFM Frontex na brabe registration anase for 0594 467029 0594 467029 B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel bia especially made for holiday makers from abroad Kumasi and each area any wo make ka ho eni nti osimi nganjo say ya ni special ama owo no eni nti do owo bia board dan ni potema ho ne the right place e wo so de ne kona okobia na na home ka no pa B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel edi abaji bia no home appliances bia bi wom afi omo edan a efa ni paduasa mu betumi akoye nhyiemu wo ho mu be kansem obi nti ohwonso de mo da compound abe park o car ebi wo bagayam security ne tight ena nyina mahoden so ejina ne naso achimo da MTTD ultra won akakra bi pe unsa benkum so ena obe B Plaza Hotel 0249 855 396 ana 0243 118 500 Jubilee Hospital say ne we yade ho dodo wa bra na wo mo ensa yade ya papa yade wo hoi eja na yade ya wa na ewiase nya ode yade ya wa eja papa say ukoba onan guso na sa wonsa egu hu eja wo de koba hwemhwem na da kope
aje mpunti minka bie na woda empem ya papa obi benya wa afiri ade enti ema obi nyaw enu nti bra no call check up Jubilee Hospital ena wose woko na oyade ne se mu oden a na wose aje oto abeje wato ema doctor fo agina so 24/7 tenten apre won kwa ede ama na se ebia obu osimi de mi mpeso obi abehu mi ntwom ene private rooms ewo ho lab ho maka kiro se ade buo no mu e wo se wankasa wo furu pem kwa test wahu na okwa test ne so ye Jubilee Hospital laboratory ho ena se okọ asimi be ye HIV test jenya ma diabetes hwan yade ba ku yo mo se de emfifire kura kan wa benya obi mfifire kura na so wo bi a hepatitis B ni nyina akwa na kwa check na yade buo no so mu a omenua obebre papa obu anso a wotiwiase no onim ne blood group se wa yade and just onim tianam bia no wore wotese yakwatwi moja no wokotwi bi okwa ne asan no ombuza no se yade ne asan me onim se blood group won mo otwi moja ma obi kura nyeye wonde wonim enti no as wonam mesrew nipa nkwa o wo nkwa o Nyankopon de ode nkwa na ma wo so do bompaye all right de nanso a doctor for de nso to o mehwehwem enu nti ena obi yetibi de kwa sorry fie ni sofo ne ye nyame som ni obeka cho se maame sorry fie na kwa hospital na wo mo enshow enu nti ya ye Jubilee Hospital nkwa na ese woko pharmacy onuro aboma se den antenenta afie we kwafo bewo enkwafo nso nyem enu nti onyem akọ antenenta no ewo Jubilee Hospital na yehwe yefunu no emfamma na sa kwada no woda yefunu mo ye oba so ye bema ultrasound and ECG scan machine no ebe check ehunu akra na pomudin se na esitie akra no ye ntafo omo ye ahenansa omo ye dian omo ye den tasa ni nyina ye be kiro na aja bibia akoyie kama na nso enyoma ese ototo no wahunu se ne abeye no na bibia kama nya ya anumfo bi omutimi eyo ultrasound check akoda no bobre enso yesi obeba no ye be ma ebi mu nso ye nyoma aja machine so mu use nya papa colored yi no mu use kind say ye use colored wo Jubilee no o mu use black and white enti wo mu hu ade ni ye wo mu hunu ni yes wo to yo ba mo se be ma na ahomete wo so ato ma ne oma wo be ko na ye be ma ade ejina supoti ese ka auto sporter ya ma wanto ene ya ma akoto dross eba ne sa ahomete pa enanso sika pe na fom nti wa pesika akoto kwada ho ne oma oba wo be kwa wo ne nge na ade na si hoi be ma ade mienu na egu asie na chese ahometo ye obi se fia wanka ni ye kura na se mi chire mo anu nti Jubilee Hospital wono wa wawie no so mba sho kama president ake no wo mo be sho kama ema bibia akwa kama akra ne sififiem ne nantiem na didiem ni nyina Jubilee Hospital ko na oba ne ngina so brane counseling unit 20 yade ne won wanyanse kansam ne ayi ya be kasa achiro na wonso adwuma ya ofan yade no be se hwrem na ekọ eni yade ya pa no nti yesi wani ya oya obi ko betimi aka se mani ba mi apa de kama so nsi eni de na ekura eni ekura bibia eni se wani kọ fom a na se wani ahoode ne ekokura de a na chese obi kura etwi fam wode wo yire etwi soloku kura wuhu utifie ho solokunu o match what's it Martin Hosent ube tsent so bia ba ho mitonu mudina ekua hwana do twam no ni frenia eno zano na bia ye ni frenia nyame ase ya wo no na ya wo ni fra na de etia o mani busua na sebsebe nyame mpangu na akọ offer anu mi hu o mesi me connect me connect my wife hu bibia hwe obi twam abahu me connect hwe o mami fili am so mo fili tie bane makra tie makra ti Jubilee wo die eje pe na misi wo hwe
So video bypass. And then they I'm Fidia Baby Jubilee Hospital. David. I know when you I pet Namisi. Obi be reality. Now we did our jubilee diabetes ni hypertension so there one better ne te e dia ma kanti wo ho nwane papa ene wo mo insurance so eye adwuma private ankrankra de ene aban ensi achi apomuden ensi achi ban ni na wo mo eje oda aboabo amantran sam ne sam so ne so a oda aboabo kwantempo ne so amantran sam so ne so a ena abehu jubilee hospital for 0244 5799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 na enimpenifo enchuchu nkobo upe baby abowade tonde hu dawura eya Ahenkan 93.3 FM adai emuye Ahenkan 93.3 February ye modawro no emfa emanti from marketing manager 0244 290 093 0244 290 093 afi yanto ya kwanto no so ye piempiansem na mano asuguso ya wu tekase no ewo what wasum azo obi ane osa aka no ho no na ne efundwa no me to ansem no so managing editor ma insight the obokrata no oru akwasi prat e de atodwa se oman konkron ga na wiasa fanani na dia ba betodwa ene de da no ma ye no krepa ne se tomato paste mi che tomatoes ya no ebi won megu chansim ebi so won ma ya ne sachets kama eno no se wiasa fanani na Ghana ene oman a ye krafi obi ma so pa na ewiase ni na so ye toso ma akoma miensa na se ye kra papa osi we no dudo na ye krafi Germany abrochirmamu sanya Germany so na ye Burkina Faso ye ni onma bibifo ne ye kra ne ofiri wo nchen ori akwasi prat eto ne nsam so ana o che ontiase de ntia tomato paste keke ye kra no dudo na bebre pa afiri amanone ka do mai mu penye mfidie bi kakra ne ankro bi so de mepie so na zo de lalai entisa hwan papo tantanyo de ye kaleso de anya kaleso nini na ye krafi Germany eni Burkina Faso ye wura akwasi prat eto ne nsam so ana osan to so say enam sayo so ntino amaka twitwi die abetoye so ezansa abribia ye tam sikaboten kokra titimantos ye kra eba ye kra ka ne ye kra titimantos enti o se ama eka ye de no abribia na enya hoden kosoro enyina faako de tia na tie Ahenkan FM. You talk Burkina Faso, but so we tomato paste produced in Germany. Ghana is the third largest importer of tomato paste from Germany. How can you explain that? Who can explain that? No. Ahenkan FM. Yewra akwasi prat ena ekasa mpempe na osan to aso echeche mu se America for edika bebre nanso womu tia kapa ezanse womu sikasem tutuye no ehyeye papa oso de to Ghana da bi enye kra eni tukrampo na ohwe America for dollar no ewosoro na abribia Ghana esidi president kebeto no nso entumi nto no eno nso ne fam no okire mu sei Ahenkan FM. It's not in CDs, it's in dollars. It's here in the TSAK. As I said, you producing your man. You bet me a ton in dollars. This is our headache. The structure of the global economy. Ahenkan FM. Etia wushanu wasamaranen titimanto sumpo yanhwe ka epimpiama yen nipa amote ne ntiremu aye managing editor ma insight de obokrata no oru akwasi prat Tintimantos. Tintimantos. Ade tomato paste. Na ze yan kwan.
eno mpo yentimi nya bi ye kra Burkina Faso omunya Africa for Burkina Faso mu brain to super fresh kwa so no ko fa any Germany hey good morning Ghana yanen na se yedi yasim kra tomato paste there tomato paste kra bet me ye bi wo fie sa o de den tenya tozi ya me no am yari mai no am dia chef fridge ma no aso sa na tomato paste come epika oh no matete de kakra correct na de ye na o di aduane e de ye na he Ghana for you no mama fa idea bia omunyam pepe mako se oni paste wo ho o ma chechire enu an se ya ne ye sina se afidie ne ade be na enu no pani no odi anim se na onu na resign one resign trade and industry minister so on so resign na so ayi wo ho se ko winka o pay industry ni ba ebi a tomato factory kase bi rade so mu ka so ma bi hu de ekosi anke afa mabru nkwa adwuma mu Ghana kan me kan makoma tomato paste hwede a ye di wo man mu eni enso bia nto so wan ya keke kra he hweta ye to tomato paste ni na so bi ma bro nyen kwofo you use tomato paste yo mo de chene bi jollof na ya e program e kra he tomato paste ya de jollof odolo inna ba kompum free Ghana baby ya mo bo aso de makura mpo ye aso de makura ya sin Ghana so cool wow ebusi amayanto aso fawajo nchebra 059 for just a ready and something nyina anye Ghana no problem 0594 841044 the bar ya be kenkan ede amoyentinsim amanyosem kakra eja politics ene honsa kaya yentinsim General Secretary Churchofo Edema National Democratic Congress NDC amanyokodo eyo owura fifi avikote wode atudwa ya wachire nwene ene omo party headquarters won krampupuni mantem na dua yi January bosom na toso edu woche afimpinu ene aduonu miansa kani pempen wosini pense nyame ya domu a mebosom ye di animo ne da etoso du miansa e wa afimpinu ene aduonu miansa nmu a ene pipi amanyokuo no be pa ekwan ato ho ama sada no wo mo eri akwakoyi eye presidential candidate ene parliamentary candidate ahodro ama eye mensina ahodro ene constituency ahodro na ja aboa ema ene di samanyokuo no wo mo akomanim tote na owura eye fifi avi eto ne nsabso ene wo chem se wo hyase afri parliamentary candidate no sege nsore sa se me ko media me MP pese me DMP e wa chem dan e wa ndi samanyokuo ni dim da bi e wo se wo fa ekwantempo bi so na kwantempo da woni se no digital no anaja wo bnyina nam so na wo mo sha asempo dada ene na kwabrane age edin na kenten so enu nti wo kasa parliamentary candidate no sa wo pese wo pick form na constituency wo gina wo ani dis amanyoko ni mu a enu ane se wo kwa abafo ntentan kase no so www.ghanandc.com na wakwa print na wo fa form no a wo print e kan se form no a wo betua 5,000 Ghana cedis online no ubetua 5,000 na watua 5,000 na wie na wa fill wie no a wo de ekwa mampanifo kwa file no eno nso sika ne 40,000 Ghana cedis e na betua na sa 40,000 ene 5,000 ni nyina da utua wie na se wan wie ni a etu ahene asianefo anto aba na amawa untimi nkwa NDC force me kwa akwaji misika enti sa akokọbọ no eka ho na otoa ne nsam so do se wono chochofo pani na sa letters awodro yi da beba be gina nanimo enti wo kirekirem akire se eni dis amanyokuo ne so ewo eye amamra ya kirekire wo mo kwan enu nti wo mamamra mu no se wunya mfie no aduonu baako a wuntimi emba se wo ba be contest parliamentary enye ye untimi begina se me pre brahye bedwa kunya ewo mabato mpeso so enu nti ewo se hunu se waburu emfie no aduonu baako 21 years ede
ko wo to ne nsam so bia no kire se amamra na wandi samanyoko no mu a kire se sa wunya party banso a wuntimi ebia wuninam kokwasa one time a NDC member wuninam 2 years ebia adwane kuo ni crap 1 year ni wose wuntimi age se wadwane kuo wadom kuo no emfie no podo nan obi anim sampa akwa we oya NDC ni people wokura party card wotua ni dues enye wotua ni sika bia so wotua bia 4 years ni mu nyina wondeka wotua no fenchem eno de wotua dues ye dia ubetimi akọ na wakọ peke form na wonso wachro nsem esa wocho na de koma mpanifo enu nti ensem wa ho e wo ho no nti wase se waye wadwen se ani dis amanyokuo nim wabato mpeso aso wo pese wo contest na wo pre eye akunwa no se wo pre ya se wo bekọ mra hye beje fie wan dis amanyokuo ni dimu dia eni asem a e wo ho eno no. Ahenkan FM. Ahenkan FM. Ahenkan FM. Tinin kai aya churchofo pani adema ani DC amanyoko ni general secretary owura fifi avi kote na wasanso to aso be owura kote asemu a na waka so we parliamentary no ento oba presidential wo mo peso mutu franka ema ani DC amanyoko no afimpinu ene aduonu na presidential no wo mo pe president adie no so enhyehyeye nie ewo ko www.ghana.ndc.com no so anya no so forms no wo ho na no so betua 30,000 Ghana cedis na wo de aka form ne ho afa wo submit ya no filing fee no so 500,000 Ghana cedis wo chirechirem okeka nsem ni bi ekeka ho yentie. Ahenkan FM. Nipa wotini kan Ghana de sema mono ana echochofo pani edema ani DC amanyoko no rafifi fiavi kwete na wasanso echirechire mu ne krakra mu ose wase forms na waka ho asem nyina da no so do enyame ya domu a wo mo hye edekọ ne breso
ɛneɛ wɔn ɛde twerɛdua ato ho sɛ time wei bere sei yɛde bɛyɛ vetting na wɔkyerɛkyerɛ mu hɔ ɛna wɔba amaneɛ kyɛm sɛ 20th to 22nd March deɛ na kyerɛ sɛ obiara de ne filing ayi forms no na wɔanya no ɛne ne filing hwan na kyerɛ sɛ nkratasɛm nyina da wode akɔma mpanifoɔ afei na vetting no anototoɔ no ahyɛ aseɛ March bosome ne da ɛtɔ so aduonu ɛnso ɛkɔpe March bosome da ɛtɔ so aduonu ɛnkron 27th March to 29th March na ɛno so ahyehyɛ so ɛwɔ hɔ nom a ɛnsɛm no de bi keka ho wɔn mo asɛbe wɔn mo nipadua baabi atekyema wɔn mo so a no wɔn so wɔ pɛpa sɛ gya wɔn so ɛsan so wɔn yɛ disability deɛ ɛsan so wɔn yɛ disabled deɛ disability ɛnkyerɛ sɛ woyɛ disabled a wontumi ɛnyɛ pani wontumi nyɛ leader. Disability is not inability, said ye. And unti ubetimi ababe contest, and also a who shall filing fee, no, and also what church and ma, and a hons and Kayana, and man, dear, one consider when disabled for no, or ma consider, no, si canina, and a time where brown the Bayer Jumediana, Quaco say, not down, and also what church him say. Ahenkan FM. Ahenkan FM. Nipa wotini nkai aya chochofoɔ pani adema ani DC amanyo kuono National Democratic Congress soko mrochia General Secretary na kasa ye owura fifi avi kote ene yetene kan yemfa manfo adwenkyɛ ba akumienu bia ba me call Facebook live master planner junior Kentampo SA aka Kentampo BMW manfo beto car force now just Ghana is in safe hands with Dr. His Excellency Nana Adodango Guvado. Ti Ghana fonya kuma toyempa na and power honomo yenya reshimu ewo Nana Adumu. Osio chia odumnyafo ni noi note incoming colleague rotating. Wamfa de aka nso so. Kaswa keki kaswa. Ono so say NPP aben ewo ni da so papa ewo ntomanfo nkoso nya gidi onimu na eyeden anwema ebesesa. Komensa Plateau se John Dramani Mahamo se kujobo nsuo NPP bebu wotwunu se pa simple kra osio chia odumnyamfo Valentino ni noi kolikrote pillar ti pillar ni bupe asemaba ankoma foster de fiofo ansa yiribi atemansemansiri no o se wo mo man ba kopɛ tie na yenka mom na Ghana se dia ye bia no yemfa dream awdo mra ne yenka mom yemfa ho de moa na de atochema bia no yenhwe nsiesie na Ghana ya ya dia me di Facebook adwenche ni si a edoso yemfa kakra enfree SMS nso na nasre boa dia ba wo se laptop no omoboa enumdwa ba me anka na ntum na teacher fo no kura nko digital nkwada na be ko digital eti na nasre boa dia wo de aba no master can say master planner junior aka Kentampo BMW sister Fia please BMW no enya ba omiamas you withdraw ba omiamas win oh sir oh okay matwai ba omiamas win ye dandru eni ye bet abe no pam ye be hunu se ba omiamas win no se edenti medium ni se W ni withdraw enti so si win dia yate Ahenkan news fantastic fantastic Kasiebo na jibabie ni sa se po matam de ye majiabo suko bampa wose ochia osai Richard aka Sumoja
ɔno nso enjoy Kasiebo ni bi pa ɛwɔ KKB wɔ Kwaben yɛbo asam wɔ di a wɔno nso ɛde aba ɛno no wei nso de aba kokɔ wura ba na ya wachem da wɔse oh Ghana my country common tomato paste we import yay Eden pa we di emu oya Ahenkan Kasiebo emu da hɔ pa when se ni din ade Kofi Isaac or the free achem abanase ye mi krom a Beast Town ne se meswa ayi ye obago meswa obago se wadwamia se bro nyam ka se me kona mesro meba enunti Abistan no eye Kofi Isaac di every waba wo se Nyankopon enhira Ahenkan Kasiebo pa wo hira ye nhira se the tactical news no ema wo mo giving it to them sa wo se amaga na ye di ko bi krampo no one Ghana cedi hey Ghana ayedzene na we so di abase Ghana panie Ghana ayehu wo se ni din ade obin Bobkin odi free achem asene yemfansi na abusua yenko ya di sini yakoya be na ebe ye producer nwumre yi eye Abena Pokua aka Bohobium Kwame Asante aka Sir Charles ono nso ede ko Facebook live and YouTube Billyman technician on duty me din ede kwaku enin kusi buodumene afia ampofo wa Kasiebo na si yes